Takže už sa to nahráva. V New Yorku, Times Square Street. Times Square je ulica na Wall Street. A je tam vyše milióna ľudí. Za chvíľku bude odpočítanie do roku 2016. Bude veľký ohňostroj a budú hrať rôzne kapely. Takže takto to vyzerá v New Yorku na Silvestra. Times Square, baby, and Wall Street is one street? Yeah. Okay. Aha, takže za 2 minúty bude nový rok. Tá gula, čo je tam na vrchu, tá musí zísť dole a potom bude veľkánsky ohňostroj. Wow. You are in camera. Yeah, you don't see here. Say hello. Happy New Year. Getting close to 1 minute left until it is 2016. You've done this before. How does it feel different right now, Kerry? There's so much energy here right now. This is really, really insane. It's a good word. I agree with that. Takže už je odpočítavanie. About 45 seconds left to go. You at home are seeing all of this action in the US. Áno. Coming up on close to just a half minute left until we do it. Get ready to count together from 20. Takže už to pomaly ide. 26 sekúnd. 24, 23, 22, 21, 16, 15, 14, 13, 12. Už to ide. Happy New Year, šťastný nový rok. Come here closer. Happy New Year, baby. Happy New Year. Takže takto to vyzerá na Times Square v New Yorku. Frank Sinatra, New York, New York. Yeah. No matter how many times you've seen it, it's always a magic moment. Nothing like it. Here we go. Start spreading the news. Frank Sinatra tradition here in Times Square. Takže Vianoce sú za nami a máme tu song od Sinatru New York, New York. Je rok 2016, niečo po polnoci. Niektorí oslavujú, niektorí už spia. Takže takto to vyzerá v New Yorku, tunak v Amerike. Good, yeah? It's beautiful. Happy New Year, baby girl. Yeah, give her here. Hey, Happy New Year, Uncle Dennis. Happy New Year! Say Happy New Year. Toto je video pre Denisa, Yay. pre mamu, pre Chiaru, pre Laca, pre Lenku, pre malú Lenku a pre každého, kto nás pozná. Takže šťastný nový rok, buďte požehnaní v mene Pána Ježiša Krista, nech sa vám darí, nech prosperujete, nech máte všetkého dosť, viac než dosť, aby sa vám dobre darilo a boli ste šťastní. Takže všetko dobré do nového roku.
New York. Get your resolutions in order. City that never sleeps. What's this mean? Áno, New York sa volá mesto, ktoré nikdy nespí. To isté ako Tokio. Huh? Same city, Tokyo never sleeps. New York never sleeps. Was this what Yeah, New York and Tokyo. Yeah. Even more than I expected. It's so awesome up here. I didn't want Aj, aj. So where did this rank for you in terms of best moments? Prečo nie sme v New Yorku? Je zima. Zima tam je. Tam je chladno medzi barákmi. Tam sú mrakodrapy a fúka silný vietor. I think this is the first time I've slept past 9 o'clock. Títo ľudia vyzerajú, že je tam teplo, ale nie je. Verte mi, ja som tam bol. Čiže ohňostroj. Dúfam, že ukážu celý. It is just spectacular. And the grand finale over the ball. It is 2016. Je 2016. The adrenaline is rushing. Everybody's so excited. Vyše milióna ľudí je tam. There's a good feeling. Up on the shoulders. Just beautiful. So look, you got your resolution. What is your resolution? It's beautiful firefox. Look. A no, ohňostroj, z neho veľa nebude, ale takto to vyzerá v Amerike. When I looked over at you, I saw you just gazing up. Yeah. 2016. What was going through your mind? Well, first of all, I'm listening to Ray Charles. I'm like, they're playing Ray Charles. OK, tak čaute. It's just A ešte nahrajem video z Arabských Emirátov, z Dubaju, čo tam bol ohňostroj. Mám jedného známeho na Periskope, on to všetko nahral, takže mám priamy prenos z Dubaja a ja to video nahrajem. Kvôli vám a pre vás. Dobre, aby ste videli, ako to je v Dubaji. OK, čau. A všetko dobré do nového roku. Nech vás Boh žehná, chráni a sprevádza. Čau.